Urukiko oru rubira district ya Bushenyi kandi rwetabirwemo abebembezi batari bamwe na bamwe. Okurugera abebembezi Eminyeeto nebasa kwetungura kurabira mu ntebekanisa za government bitu okutwarwatwarwa bakahendera bagwira mu buzuvu butari bumwe na bumwe. Ngo twine emirimo tusakabahereza emirimo, twine basarizi tusakabahereza basarizi, babapakira babatwara eyo kuba babatwara nkai Kongo. So kumurara abantu abo barakuronda abana bato ngo mbayina kuba basarizi mugambere security. Eminyeeto tusume tuze gukora tureke kushitama government eize abantu bakusibura hasha yakaru reka nkugambere wabo ina kasente kawo munshaho noterra mwebembezo kwenda norye cyo kwenda. Eminyeeto hona nabagira ngo entebekanisa za government ezimoti ziri kubahikanga Eminyeeto bitu nizihwera mu ngaro z'abebembezi nabo bashanga batine bwekoro koreko okutwarwatwarwa bari kwenda kwebisaho. Aha kuba Eminyeeto abana bingi bashomere tibinemero, abana abazire bingi bagurize bintu ngo bahera abana babo school fees nabyo byaho abana discipline school fees kandi ko buza kurura ngo gushomesa ngo mushomo bwa government free, it can never be free. Echo kubanza twashanga mu government teko basa kutuhereza sente z'Eminyeeto neje kwate zishara ezihira billion ina yazita aha million runana twino busasa nka mwebembezi wa Bushenyi. Chairman wa district ya Bushenyi hashabire CDOs ukore emyoga yabo okureba ngo tubashorora mu bantu abine kuganyura mu ntebekanisa za government. So as long as this money is still available, we shall have the council meetings for the youth, and we shall make sure ngo process za porogoshe kwanza dirasta okushime kwanza ko hate byabireho abatungire hati twakigira twakizibaka abirembezi abayusi abo kumwedezi batasayiningi abo kwanda bakutwesise muzabo njya kubanza nterese ndeba ya sayiningi ya abo kuba etis oruriko abantu fumiga kusayo we. Bwanyuma yebyo abebembezi b'Eminyeeto bashabira abebembezi ba district okwatanisa na ba MP becyanga ekyo okubarwanaho okwayiho mu korengaro gashoka bene muhozo mu Bushenyi.